On trobat l'inspiration per vostres contes? Ah, on trobi l'ispirazione per contes della vita. È a dire che non l'ispirazione la trovi bun en digisen de contes, en ausiguen de contaires, de contairos, en me plaço ben sus de causes che sono stato recollido per de monde, de collectage, de causes a tal, e poi so che mai ara es los rescontres a me d'autres contaires, e poi de lidsi de contes també, d'agacciati de furgati in los tutto quel lavoro che si sta facendo di collectaggio, di furgate din e poi un conte ne parlavi tutto un conte è che se è lo conte che ti prende e che ti dice conto me. È difficile di che di prendere un conte e di dire te vuoi contare co, di che io marcio pas come co. Qualche lo conte ti dice aro è il momento me può scontare. E poi io so che trovi lo mai interessante è di contare so che hai usato. Perché lo conte che a me è che se passo de buco a oreia e da oreia a buco, infine, è un camminamento come co. Ma in generale, per te resumere, dunque, è di en l'edicien de contes de collectage e de nausita bé. Contat sunque en occità ou també en francès? Alors, tant que podi lo fou en occità, hi ha tot son d'occità di mos contes, mai can lo fou davant de mund en francès, perché los contes és a Ital, sabi pas per de què és a Ital. Podi pas me passar de mettre de muts en occità dins un conte. És a Ital, és mon viai de fa de sul instinctiu, a l'instinct aquí, donc fou a Ital. Quines escomeses rencontrats com contaire dins la transmissió de la cultura occitana? Sai pas, n'hi ha pas. Così avete descobert la lingua occitana? Allora, io l'ho pas descoperto, l'ho entenduto, è a dire che sono nascuto in un endroit che si parlava in occità in l'Airal, in il paese, all'intorno. E dunque sono nascuto in un borgo, in Bairro. La lingua era qui presente. Me l'hanno pas parlato, mus parents per esempio m'hanno pas parlato occità, ni mai m'ammetto me parlavo pas in occità. Per contro, entre elles se parlavano in occità. Donc, abbiamo da orecchios, come tutto il mondo, e mai se il mondo mi voglio pas trasmettere, de faccia si è trasmessa, è dentro di una orecchia, e è Ital che sono tombato din. Sono nascuto qui, in un riviero che eri pas bagnato completamente, ma audizioni lo brucio da quella riviera. Quantes contes coneixes? Oh, sai pas, ne conosci qualcunes, ma è pas lo nombre è una causa, è pas ne conosci qualcunes, n'hi ha de lungs, n'hi ha de curtets, sabi pas podi pas dire lo nombre, ma è pas so che è interessante, de conosci un fun de conte, ne conosci, ma pas completamente. Per esempio, tutaro hai contato, ma aquelle conte che hai contato tutaro hai mi de los contar. Donc, aquelles me pausi pas de questiu a comarcia. Per contro, n'hi ha d'altres che conosci, ma l'usai din lo cap, ma per los contar come co direttamente, mi caldria prendere tempo di me remettere in memoria tutto lo camminamento del conte. Donc ne conosci, ma ne pratichi pas talantanca co, fin finale. Fazet sunche de conte ou també de teatre? Allora, io fau de teatre també, ma plaço ben sono de contes che sono adaptati al teatre,
fou de peços de teatre clàssicos, mais també pas mal de contes al teatre, teatralitzat. És a dir, són de contes que són dialogats. E, per exemple, preni l'exemple del Bussut que volia fer el Tour de França. És un conte que és un conte recollit per qualque temps era Ives Roqueto, que era el professor d'occità a Béziers, que és escrivant, Ives Roqueto, que è defuntet ja pas longtemps. Ell ha adaptat el conte del Bussut que volia fer el Tour de França, lo mettet en dialogue. E com era un bon, és qualcun que faguet un bon treball de teatralització del conte. E donc aquell conte lo jugam encara a dus en teatre. És un spectacle que funciona fort pla. Et tout en occità. Desencusats. Hi ha hagut la creva. És tot en occità. Qualque frasot en francès. Et lo jugam per tot, davant tots els públics. Et donc, això funciona. Perché avete cambiato di mestiere per venire con te? Ouais, un copère faisait. Alors, io fa 50 mestiers, 50 misères, come vi dicevo Luigi. Hi ha qualche temps, ara. Abans de se contaire, eri peirier, treballava dins lo bastiment. He fet d'animació, també, dins d'associació. E faiseu de teatre en amateur d'un l'atge de 20 anys. Faiseu de teatre di Montvilatz. E, così dire, al cap d'un moment n'avioi prou de pas me faire pagar des factures de peirier de treball. Donc, et puis il y a eu l'escasenso de travailler avec quelqu'un qui s'appelle Bernard Kawapé, qui era la commedia de Locke, et qui me proposait de travailler et de faire un spectacle à massa. Et donc, commençai per un conte, justement, al teatre en professionnel. Era el conte de l'Elefant Polit, que havem jugat, que havem muntat amb Bernard Kawapé, que és un comediant, plastician, que fa de música. Et donc, hi ha hagut l'escasens l'astre de rencontrar aquell home i he començat com a el treball i puis he treballat après per mi el teatre de la Rampa a Montpellier i és aquí que me suis metut al conte. Quin és el primer conte que avets contat? Eh bé, va aquí. Donc, he respondut, era l'Elefant Polit. D'on ven vostre interès pels contes? Hi ha des qüestions, quand même, que són des qüestions que me pausi pas eu. Non me suis jamais pausat a aquella qüestió d'interès. És pas que volia pas respondre, és una bona qüestió, perquè són des qüestions que me suis jamais pausada. L'interès pel conte. Le plaisir, primer, se pot respondre. És un plaisir per eu de contar i de veure que hi ha d'orelles, duels, de silenci que se fou quan conti una història. Que el món te ven un dia a la fi, he passat un bon moment, me suis regalat d'escoltar una història. Això és això per eu l'interès. Si això ajuda el món a avançar dins la vida, està millor, però i emet l'interès de partajar un moment amb el món. És això. Mas eu és un pau cligat, mas così percebets l'interès dels joves pels contes occità a Juei. Me pensi que canvio pas això. Pensai pas que ses vostres que podes respondre a aquella qüestió, perquè ses vostres que ses joves eu arro me fou bien. Me per contra vegi que hi ha tot un llum que s'alluca dins els juels del món. Aquí, bon, eren dins una posició un peu delicata aquí, la sala era lunga, donc anar a el món, però hi ha pas gaire de temps, hi ha a comptar, hi havia 180 drolles, joves, de l'atge de 16 i 17 anys,
Et le monde est il n'y a pas eu de bruit. Le monde est en seguit. Et à la fin, il y a qui sont venus me voir et qui me disent monsieur, tu as des vidéos sur YouTube ou je ne sais pas où. Il y a un intérêt. Et puis, de tout bien, je pense que les histoires, quand tu agachas une série sur le téléphone, tu sais pas junte à la télévision, est tout son parier. Les histoires, toutes les histoires sont des contes. Les histoires de science-fiction et de causes tales sont basées sur le principe del conte. Donc l'intérêt me semble que yes, hierro, yes et demorrà. Quin est le conte que vous agrada le mai? Le conte che mi aggrada mai è che cambio un po', perché me io li ha lo conte lo re della Sagraulos che è un conte che mi forza. Après te dici hai contato l'anel d'or e l'anel d'or mi aggrada forza també. De què hai més din lo mestier de contaire? De veure de monde, de partazzare de moments com això, simplement a me la bus de donar. Pensi que ce que és important quand contos és de donar. Cal és generós, és un acte de generositat, me pensi. Te cal l'història que contos, te cal haver enveja de la donar a qualcun, de la fa comprendre, de la partejar. I és això, el plaer que preni és de partejar amb el món. Bon, io ma question è già un po' che è stata pausata, ma perché travagliare amb l'Occità? On pausa pas aquella questione de monde che lavoro amb l'inglese, amb il francese, amb un altro lingua della vita. Donc, per io è un'evidenza perché teni aquella lingua e per io un viaggio della fa passare la lingua. Una lingua è pas faccio per guardare. Parlare è chiunque sortis della buca. Donc, contare un'istoria è pas de guardare le cause per sé. Quand conto una storia e tutte le storie della terra d'un paese che il mondo esiste sono state trasmesse per de boca a oreja e una lingua è fatta per essere sortito da questa boca. Donc lavoriamo l'Occità come conosci l'Occità è un'evidenza che devi far sortire l'Occità da ma boca. Come fa sortire il francese o qui. E so che sapi, e a mai lo tempo avanza, mon rol, mi dici ora mon rol è di donare so che sapi, perché il mondo mi ha donato causa quando sono nascuto. E poi tutto il tempo apprendi cada della vita, ma io so che sapi è di lo donare agli altri. E dunque l'Occità ne fa partita, è un'evidenza. Merci per la question. Quina és la causa la més complicada dins el mestier de contaire? È la un plaer. Allora, hai tutto un trac davanti al mondo. Quando comincio ti pausa la questione di beleu che il mondo si va a cagare, beleu che il mondo ha un'inveggio da andare con mai, di bere chi con mai. Ma il n'y a pas de cause complicata. È chiunque che si fa també a misura che avanza nella vita. Alla fine. Per contro a quello levo pas lo faccio davvero lo track, davvero la petto quando sono davanti al mondo come a che ti dici sui tu sul e mi calconta è come al teatro e a me al contrario davvero un po' la petto davvero lo track a chi ti fa ti centra un po' su ciò che devi fare e dunque di concentrare un po' e di ti dire bon, ma quale c'est bon quale c'est bon quale c'est bon per il mondo après senso che sei ma il n'y a pas de cause spécialement difficile no? Se può aggiustare una causa pensi che penso a ritenere una storia di causa tal per io una storia se devo on devo conoscere la trama della storia ma io mi dai sì de place per fare intervenzioni per improvvisare perché sì che noi come chiunque si dona
Hi ha dei giorni invece di una e d'altre sono sono un po' mai crispato, sai pas de che, donc et donc mi piace da isa de place all'improvisazione. Est-ce compliqué de combiner bido de famille et bido artistico? Ouais, c'est compliqué, c'est tout compliqué. Quand si oscuma po d'espace aver un bido de quelqu'un qui fa 5 ore del mattino, 8 ore, mezz'ora, 2 ore, 4 ore o 6 ore, c'est sûr qu'il y a un effet, un impact sur ta vie personnelle, sûr. Après, c'est gérer ça, on peut le manager, ouais. Mais enfin, Bertat, que se passe comme une vie quand sortisses, quand partisses, de cop qu'il y a une semaine entière, si on se passe à l'hostal, donc d'un côté, l'hostal continue de fonctionner à son bien et tu choses d'un autre. Et donc, quand tu arrives, de cop qu'il y a des choses qui se sont passées, mais que tu n'es pas ici. Par exemple, per une fille, et de cop qu'il y a me dit que je ne suis pas stato tout temps présent comme aurait calgut ou aurait bulgut, mais bon, c'est la vie, hein? De que estimats le mai entre le doublage, le conte, le théâtre ou la programmation des spectacles din vostre muli? Io le conte quelqu'un qui m'agrada força. Suis individualista. D'accord? Aimi de fa de causa. Quand conti sui tu sul davant de monde, podi fa so che voli. Enfin, so che voli è respectar lo monde. Mas lo conte m'agrada força perché sos tu sul e sos tu che meno ta barca. E io mi piace meno ma barca. Lo teatro sos a me d'altre monde, lo duplatze sos a me d'altre monde. So che parlo della programmazione e causa tal. Fa d'entrare d'altre monde è un altro lavoro, ma lo conte è quello che mi agrada forza. Beleu la so che mi agrada lo mai. Vogliate fare cosa un po' picciu? Quando ero picciu io voglio cantare. Mi rementi che insomma i parenti per Nadal mi farebbero un presente d'un chitarro, una piccola chitarra, e che mon frère, se un giorno mi veia qui su quel d'accordo, prendete un martello e me le sputiguette a quella chitarra. Mi fagete una frustrazione qua. E pensi che voglio cantare? E schicon che e pensi che cantare, cambio una lettera e così me, no? Dunque qui, pensi che io lontano e poi avevo un papà, mon papà aimava di contare di storia. Quand prenio lo bus per andare alla fiera o prenio lo mondo come qua e contavo di storia di da genados. Donc il y a un costat un po' della famiglia, ouais. D'empei cura contats? Hai cominciato il y a une trentaine d'annados. Hai cominciato a contare quando travaglieri a me al teatro, quando cominciai a me professionalizzare al teatro. Più près conteria. Abans gausavi pas trop de prendere la parola tu sul. Mi cagliò in incastre. Mi cagliò sia a me la compagnia di teatro che a tu, perché sui che a me mi qualcuno di timide. Ma se vei pas come a il mondo pensa che non, sui timido, funzionalmente timida. Donc mi cagliò in incastre. Giustifica lo farsi contare. E dunque come eri comedian, lo cammino si fa più aisidamente. Ma è curioso come la vita te meno su delle cause e on si donne des droits d'autorisation come qua. Qui, è tal. Donc on peut essere timide e contare di storie. Merci a vous.